Biyag Di Tao. Naimbag nga oras yumanan, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, hello mampay kini Ma'am Gemma Palangag, kani Ma'am Nati Agustin. Intay nga ro dandanggan ti part 3, wano ending ti pakasaritaan, ana pauluan, anya, tinagkuranga. Dito'y drama tayo, Biyag Di Tao. Sorry, Claire. Please, urnusan tanti amin ka na ta. Di na kalipastra kan? Ay, nagagdi ko saan? Mala daw tayo di papalata. Okay, honey. Wait a minute. Ha? Asino rin, Jay? Ti baro nga asawa. Anya, kaya't mo sawan, adan kasukat ko. Juan, apay, agreklamo ka? Claire, Ang sumra ka, tapno di mo matkunkunan. Umunag ka, kayam amo ka iti baro nga asawa. sanan, pumanawak matlaan. Pare, di ka unay tanabartakan. Sakit di malibutan, pare. Una, uray saan mo ngayon na at unay ni Ma'am Claire? Nasakit lata mo ti may sukat. Mabalin mo ti agdarum no kayat mo. Sanan, makamudan iti biyag da, pare. Ibarta kaklangan da ito, uy. Alaya, Apay ka di manan, maditirik nam? baka tortoro ka. Umuna kan ang maturog, jak pa'y makaturog. Umabay ka kanyak. Tapno na simbang di pa naturog ko. Sige nga, Rod. Kumustan ti asawa, manak ko? Masakit ka dilata. Ay, huwag nga, Rod, nanang. Ada kami man nandito ospital. Pasit siguro ti pa naglakay na daytoy. Kan nakapsutan. Tila tumtumpuar mo ti nasakit na. Adan ako na ti doktor na kanyak. Ngam saan na masapol nga ibagak nanang. Anyat imbaga ti doktor na aya, anak ko. Basta, di yun amuan. Jak ka ba ilan nabaliksan? Alakat, ano sam nga asikasun taasawam kat nga rod, anak ko. Ay, di mo pa ilang nga rod maituloy ti panagadal mo, anak ko. Uwe nanang, hanggang sana bale, tamay sala semestre, aggraduarak ton. Mabalin kong tulad nga ituloy no kayat ko. Anak ko. Nasinpot ta asawam. Iso nga asikaswam, anaimbag. Uwe nanang, nagbalin mo tin anapatag kanyak ti asawak. Gapoy ti kinasingpot na. Alang arudan, putdan tanti panagsarita ta. Di mo pampanawan ti asawam, anak ko. Ani, agsapa mo't gaya man. Ina, nagsakitan ti takyag ko ang nagpunganan ni nato. Inayadak nga ikatan. Ha? Agore ka. Apa ang naglamiis? Nato? Nato? Ha? Saanan nga kang angas na asawak? Awanan ti asawam, anak ko. Natayan. Nanang. Anak ko. Anyat malikrik nam ita. Siyempre, nalidayak. Aklunak, awan ayat ang nariknak idi nakikasarakan ko na. Ngam kabayatan ti panagdan nami. Nariknak no kasano ti panangipatag na kanyak. Impatag na kiti husto. Anya nga rod ti planom itan. Kasanon nga'y dagiti negosyo day dinato. Siyak ti mangimanihar ka dagi jay nanang. Kabayatan na, ituloy ko ti panagadal ko. Sino di mawagtin ka, pare? Jay agency pag-aplayak para abroad, pare. Agaprot ka? Wan, pare. Padasak man tigasat ko di abroad. Anya, naimbag no di kanto may kawa. Panawa mong ti trabahom ditoy. Kapilitan na. Tani, tumaklakay mo't da taon. Awan pailat ornong ko.
Awan mo't ngamin sirbina ng asawa kay tibak nang. Takas dyan mo't tinapasamak. Insukat na kamat. Uwan nga rod. Ngam, okay lang. Naklon kong dayta pare. Agtrabaho akid di. Ay nakagraduar ka na nako. Wen nanang, isagot ko ti baligik kada kayo. Ay agyaman na ka nako. Nakaragragsakak. Ngam no si bibiyag kumapay day di asawam. Sigurado, nakaragragsak mo't akas kadata, anak ko. Wen nga ron nanang. Mala, agawid ta nga rudang anak ko. Kaano ka nga agsubli ijay lugar day di asawa, manak ko? Ay, jak pa mo nanang. Kasano nga rod dagiti negosyong ijay? Asino ti mangkita? Anda dagiti binilin ko akatalag ko nanang. Isuda pa ilang ti makaamo. Mapagtalkan dagitay. Nasayaat nga rod, anak ko. Rumarak biit. Nay, papanam. EJ Plaza. Inakagpagnapag na. Kailiw kung to'y lugar tayo. Isungag pagnapag na akman, nana. Papayaban na kano ti ada iti table tree. Asino nga taday jay? Aday ta. Nakatalikod ni Sojak mabigbig. Yes, ma'am? Hi. Kumusta ka, Josiah? Alaya? Wen, siyak nga rod. Kumusta kan? Nasayat, mat. Sika, kumusta kan? Nagawit ka gayam. Naimbag man ta nakapasyar ka dito pagpapaayak. Wen may liwak ngamin kan ka, Josiah. Agpaiso? Kinapod no na, oray siyak. Kailiw ka mata na makita. Kat agyamanak ta nalagipnak. Damag ko na bayagan na nagsina kayo itasawam. Wen, adan sa baling asawa na. Iso anawaya akmanan. Oh, okay nga ron nakasta. Anyat kayat mo nga inuman. Ibagam tayalaan ka. Anya ti kayat asawan ti panagkuyog-yukin ni Josiah, anak ko. Nagkinaawatan kami manan, nanang. Anya? Ay, anak. Amangan no agsangit kan tumanen iti udi na. Saanan? Ipasiguradok dayta kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Aramidang matinaramid na kanya kiti kalabas, nanang. Anya? No pinasakitan kan pinasangit na kiti kalabas. Kabalak mo't nga ramidan ti kastakan kwa na ita. Anya ti pampanunutom nga aramidan, anak ko. Sana mabalin ajak mabalas ti awanan bain a lalaki, nanang. Ti kayat ko, lakamon na mati impalakam na kanyak idi. Agyamanak, may kasar ka matlangan, alaya. Wan, Josiah. Kat nakaragragsakan. Claire? Apay asikat tinang isuot iti trahe di boda ni alaya. Kat siyakmat ni Alaya, Josiah. Saan? Sika ni Claire? Saan? Siyak ni Alaya. Saan na pod mo da ito eh? Pudno, siyak ni Alaya. Sige, agmartyatan, Josiah. Saan asika ni alaya? Saan asika, Claire? Saan asika? Nakitak ni Claire iti tagtagainap ko. Dili ba ka talaga iti karisma, pare? Agasa mo iti likudan, tinaramid mo ko ni Alaya. Napakawan na ka. Sigamat. Talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Sabaga, mamadiak iti dayta, pare. Oh, kasanon ti panagabrod no? Di mo flight lang iti urayam? Naimbaga no, palubusan na ka ni Alaya. Jak nga roda mo. Jak pa ngamin na ibagakan ko natin may papan iti dayta. Agyaman na kalaya. Nagtanok ti panagayat mo. Napakawanak pa eh. Josiah, mabalin ka di. Lipat mo tinapalabas. Di mo ni panagip. Ti agdama ti panunutan ta. I love you. I love you to.
Agdinata ko man. Sure, day talagayam. Napanan ni Alea, nana? Ay, dayta nga rod ti parikot, Barok. Nagluwas ang nagpasyudad. Anya? Ay, panagkunak, di kan mang namnamakin ni Alea, Barok. Anyat ka tiyosawan. Saan apod no amakiden na kan katianak ko. Anya? Diyak kayat amang namnama ka iti awan. Iso nga itapay laang, lipate mo ni Alea. Panggap na kalaang abalsan. Iso anakiin na yat manankan ka. Anya? Wen, Barok. Impod no na ti amin kanyak. Talagang amin anasakit tinakam nakan ka. Gapo iti panangisukat mo kan kwa na iti, Barok. Iso adi kan mang namnama kan kwa na. Katap no mamati ka. Awagam iti cellphone na. Tapon kam ti imbagakan ka, Barok. Da kayo ti agsarita. Anya, nakontak mo ni Alea? Saan pa'y pare? Manong aldaw na jak makontak. Anya? Pare, husto lakit di timbaga ti ina ni Alea. Akayat naklabalsan. Nasaysayat kumamot lang na makasarita manaimbag. Hanggang di mo matin makontak ako nam. Kan may sa mismo nga inana dyan ang ibaga iti dayta. Imposible mat nga gulpo dyan inana ah. Jak pulos ni namnama amaramid ni Alea ti kastoy. Nagsakit. Agsangit ka matan. Pasensya pare. Jak lagamit malapdan ti agsangit. Ay atak ni Alea. Iso lang tinayat ko iti kastoy. Nagsakit tinamuak. Apay anaaramid na ti kastoy. Kanya ngay kung di mo ninamnama kasta ti aramidin ni Alea. Aklunan mo na tigasat mo. Aganos ka. Nalabit. Kaya't namot ngay pariknakin ka. Ti kasi parik na miti kalabas kan kwa na. Anya? Diyak mo tayayaw na ni Alea. Tamog mo tamaditi agibalas. Hanggang na maminsan. Mawatak tirik na. Nang runa no lagi pag tinapalabas. Iso di mon kuran. Awatam lata ko man, pare. Papanam, nakarubot ka mat, pare. Jak lain bagbagakan ka pare. Hanggang ag-flight akon. Anya? Ay no kasta, patuluyam ti agabroad. Uwan pare. Tapi nanawan nakmatlaangan ni Alea. Nasaya ate, mawag ka anak ko. Ni Josiah, nanang. Napan ka di balay? Wen, katla dingita kanak ko. Diyak kaya ter aramidam. Iso nga imbaga akong ti agpaisukan kwa na. Anya timba kayo? Imbaga ka ti planom. Akayat mula apasakitan ni Josiah. Apay nga imbagayo ti kasta. Isumot na dya akong makontak ti cellphone na. Ay nakat no nagpamanila ka nun kuna ni Alphone. Kapkapan na launay. Agabrod mat gaya man. Nasakit para kanyak. Timang panaw kan ka Alea. Ngam nasakit tinaramid mo. Ngam di ka kaya tasidiran kan gurayan. Ngamin. Amok matas ibabasolakan ka. Ayatan ka, Alea. Josiah? Alea. Sorry. Alea, please. Gusto na. Di mo dagdagan ti panang pasakit mo kanyak. Maasik ako makanyak. Madudugo na yun to'y puso kapas pasakitam. Pakawanan nak. Nakulaapan ti panunot ko. Agbabawi ak itikas dyan nga inaramid ko. Aklunak. Puno ti imbaga ni nanang kan ka. Ngam, adduyak nga gid daw iti pamakawan. Ket, anyang harap ti plano mita. Ituloy ta ti relasyon ta? Lading itak. Ngam, saan na mabalin, Josiah? Apay. Saan ta mabalin ti agdan na? Ngamin, si aasawa ka. Nagkasar kayo kan ni Claire. Ang nagsina kami na.
Uray pa'y. Basta lipatan na kon. Tano siyak, nabayagan alinipat ka. Napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapo iti naramid mo iti kalabas. Pakawanan na ko, ma. Wen, napakawan kan. Isong awanan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan. Good luck laangan kan kay iti panag-abroad mo. Manulabo na nan. Agbakasyon na to ni Pilipinas. Agtambayak man pa dito eh. Aguri ka. Kasla mabigbig ko da dya babae. Isungag pa iso. Claire? Josiah, adda ka dito'y abroad? Uwan. Agduan na tawan ko dito eh. Jacqueline Pagarop. Nag-abroad ka gayan. Wan, Josiah. Masapul nga agkayo dak taawanan akon. Anyat kayat mo sa wan. Nakababain man nga ibaga. Ngam inibos jay ex ko ti kwarta. Kan amin atawid ko kadag iti dadakkel ko. Kat winaldas na amin iti sugal. Anya? Mangurkura nga sakitan, Josiah. Iso nga ikagkagumaag ti agurnong. Sige, kumusta kan? Kastoy. Agmay salata Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko, Josiah. Nabayagan na napakawan ka, Claire. Ay, uwan kaya? Sa dinong iti pagnana, Adam? At the boarding house mi kadagiti kakadwak. Anong sakti makisin nagsakadakwada dito eh? No kayat mo, umay kan iti boarding house mi iti kadwak. Dudwa kami la ijay. Ha? Sigurado ka? Wen, agpakada kanton kadagiti kakadwam. Taumakar kan iti ayan ko. Claire, ay ayatin na kadipay. Ha? Payakas ta ti damdamagam. Sungbatan ti damdamagak Tapno masungbatan mati damdamagam. Una. Unay-unay, Josiah. Sikat ti first love ko. Ay ayatan ka mat, Claire. Josiah. Talaga siguro adata tinay kari para iti tunggal maysa. Isong aurnusan tanti amin kadata, Claire. Agyaman na. Tadapay gayang pasat ko iti puso. Nga oray kasya iti naramit ko. Sikati talaga para kanya, Claire. Kat sikamat ti talaga para kanya, kani. Ikarit. Agbalbaliw akon. Diyakon aramidan dagiti inaramid ko kan kay ti kalabas. Agbalin akon anasingpat kan ka, hani. Agyaman ak no kasta. Mga barwanan ta. Ket mangrugi tamanan, Claire. Okay, kagayam, iti sumaro nga upload. Mga ganyo ti part 3, wano pagibusan ti pakasaritaan, ana pauluan. Anya, tinagkuranga. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tangina kada kayo amin.